Hey, attention TV so one and Betty and sempa near koso or Ghana or subscribe now share now like now send it or comment in it so I back in Kayama fe me Nana Tilly baby hear me pan say me srema me pamuchoni say mo subscribe na mo share na mo like na mo send it mo comment. Hey, wake up with someone na makasa 2022 wake up agada koye de alla emuaye de crashing 206 de no afiwe de no niema wom ensemu shape wo asamwa jan kakra we enu akotwe camera si de so o se de na ekọ o ka kire mo ensumo ani ani I tell you so you know they believe it. Hey yeni yenkwe se ukoto se obi abodwese share na wasensu na odi asi odi ho oku obi fie na se otu ne bafo a na watwe konya ne bi atena so na wetie afutuo ne bi na wafa bi de ahye ukotodwem ba bi ade be hye ho de ene de esewa na de abo obra asamwajan watwa nwum o se dey me ka kire na mwantie na you dey do hot na wo sere me ene yenko ye nimu e kobo ne ye hwe sere me kwa I tell you now you know they believe. No be chasing me. Ghana yede Allah 2020 10 wake up I call ye mu ni esi wo Ghana asamwaje ne yakoji ya ni so a na yesoso ye dae o ma Ghana ne enim say 2022 no bia ankaja ya be ye de ye say de da ni asamwaje ya ma say power na basoro ma Ghana ye say hey me la pen kura na ye no kura kasabi me kana no so kasabi what ya say ne ye koye nim asamwaje nim say Ghana ka ye de nke ye koye nim ani 2022 ne he kofa bae say bra wa anya ni ye mi na metinya ye mi na mikita Ghana me de Ghana eko akakodu bo asase na wo asamwaje 2020 10 went me anfa yanko e wo South Africa no o se ye ba ye die mu na ye die mu anya de be anya je say 2020 World Cup na Africa ni host ye nso ye ntimi anya de anko enru bo asase na ne ye Ghanaians no ye pese ye ko ekodu no entinka 2022 ye de enka bra sakola ati obema kokko no ko de ye ko enso eja onu susu koduru ho ne de ye tesan ye chie ne Ghana ye je ye ni sugo ene yesu nti asamwajan say I tell you you know they believe me o ene kwa watwa nwum ene anyi nwum no ye de ko ene de ko Grammys akwakoji award de aba ho mai Ghana ene sa akode no momenya de momesom bra sharif asamwajan atwa nwum mama ene ma ne remix so ate ase ene oso ha na Stephen so aso ha ne de ko ye nim na bim so de ato aso hey asamwajan Ghana fo ye se ye da se asamwajan ebia wo bia ye da wano ase kwaye me enko ene na hia nye mano ano de odo wano eka waka ne keke but ye na yenka maye obetimi aka wano oh metimi ato ade e ade ye me de me na me ye yanka me ne se obua ye ne enko na bemu se noko eye je Atachi TV so na gusu a mo hwe mu nua ba mo piesie ba kope mera mo asese mo je bre na mo hwe mo subscribe na mo share na mo like crew ni nyina nyame inshira mo na onye mo kese pa eye 31st nyame aboye ho ba mo boni bia ankan se woni ba bia ekwa ene me kanfo the God's Revelation Ministry e dia bon Prophet Eric entry eda anu baby ofri bia oba kasa ope car e dey call La Paz udu La Paz a ope ablekuma car unya fa ablekuma car na kasa obe si open school junction na sa ablekuma junction ubisa ese ope se okọ Agape top ubenya taxi e wo ho anase moto e wo ho oba we se o pacho mesi wo Leto junction which nyame ensure ene ono na emi producer o chuchu fidie no ema me no direct me ne watare ne se ne yese me na wase nyame ensure me ami krom ni o se ma me mboni ni o se me da na se nyakopon ensure me de enchia ekoma masafu enyina afuwe me bompa yese obia endi no asumdie Christmas yempe accident yempe he ne yese da bi me enko ne enfa nwura ni wani fefefe makramo me da mase